Oke guys, sulit baru lah 20 menit 20 detik. Belanda Amis
Gimana rasanya bro? Pindah aduh. Ayo es makan mana? Oke, kita kali ini challenge katanya guys. Challenge makan mie hype abis. Gila pedas banget. Tambah airnya panas. Beledug. Aus. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. Oh, subscribe. Subscribe. Jeung tombol loncengna dihandap. Nice.